Yeah. Mina ngiyindvuna yenkhundla yaseMaphalaleni. Sibonga umsebenzi lomuhle lamuhla la Maphalaleni umphakathi lesiubonile la khona sibona indvuna yetekulima beyihlangane nendvuna ye-public service betela batosethulela umsebenzi lomuhle levele sibonga kakhulu engwenyameni sibonga nase itiko letinkhundla ukuthi lisisebentela umsebenzi lomhle kangaka la khona sathola umsebenzi lomuhle ukuthi sinisele masimu kutemandi kunisele masimu avalelwe la khona sitawusebenta busika nehlobo sikhicite kudla lokutazela ukuthi siphile eMaphalaleni. Sithi asibonge nje kakhulu nami ngindvuna yenkhundla yaseMaphalaleni kubonga lo msebenzi ukuthi namhla kuvakala lokho ukuthi utawufika la khona uphethwa lo msebenzi ngoba usonesikhathi uqalile, but sithi asibonge nje lo sinamhla lo msebenzi ubonakala ukuthi utawuphethwa la khona sitawusitakala sivele sinengi kakhulu imithi leminingi lengetulu nje vele kwabo 60 imithi letawusitakala kulo msebenzi longaka. Sasibonge nje kakhulu etikweni letekulima kakhulu, siyabonga.